थानाय भिडिअ आं नरनो साजाक जे काहिनी कथमा जों साबनी साजागै टंका हानाय आं नरनो कमेन्ट खालामदि सामानि ताई खरकसा बेलायनो सिनाय नुनाय नं खानामा हका बियारि कलय बो बेलायनो काहामके एकदम नांमानि बो कमेन्ट खाई साका जे कथमा श्री गौतम बुद्ध भगवाननि कथमा न बेलाय नांमानि ताई बेलायनो ठीके कमेन्ट नमान बागै आं बियारि कलय न आं बेलायनो आनि बोखाबाके हामबाय रुओ फायदि हिंके पार्ट नम्बर 2 जों कथमा सानानि सेंलायानो जेफ्रो बुद्ध भगवान बो नगनि नंखरि थांगो ताई मताई तामो मुनसु तामो बरक तामो बो साइमानानि मुसुमाबाय ताई बो तपस्या खालामनो हानाय कायसा बलंगो बो सनेसिनि उंनाय बो साया नंया खालायै कष्ट खालायै थाम्फैरो वारजागै बो कायसा बुफां तलाबो आसुगै तपस्या खालामनायनि नांखा ताई बो तपस्या खालायते हिंगानो बो अबो मासालिया अबो मा नंलिया बिनि शरीरक बेलाय खेनो रामै थांबाय क्या ताई रामै थांमानि परेंकेनो बिनि गाना गिनि तै बुइलाय तंगो बुइबनो खेल खाया उंनाय लाइबायु ताई आखिनिनो बिनोखा महायकेनो बो तपस्या खालाय तंमांनो ताई सालजाके बोरै बनो हमिनो आरो आबाहिके तपस्या खालाय तंमानि नुगैनाय बो बोखासरलिया सालजाका फल फकरा तुबुयै आ बोरै बनो बासारि हिमिनाय ससाका ताई आप्रुके बुद्ध भगवान मकल फियोगै नाहनानि सेंखा कुबुनो बोरै फल फकरा तैजाक ताई बनो फल फकरा हादि तंखा ताई बुद्ध भगवान साका नों सिपिनि आनि भगवान उंसिरु होनाय ताई बो बुसिखा बरक तामो मताई तामो भगवान तामो बो काहाम केन एक्सपीरियंस माबाय बो तिनि पाफायनायनि नांखा और फायदि साथे साथे इसिसे कक जों एग्जाम्पल सानान खालायो आबोना आनि थानाय कथमारगो किसे मिसे साइथांगो जे जों बिसास खालायया हंगांके जों मताइनो जेसे जागाफोरनो मानो फुटुनो मताइनि खुलुंगांके फुटुबो मताइनो उंनाय बुफांनो मताइनि खुलुमै बिसास खायया हंके बुफांबो मताइनो उंनाय बेबाग जागा बरकनो मताइनि खुलुंगांके बरकबो मताइनो उंनाय आं थानाय कायसा बिसास खालायया हंके मताइनो मानो माने आनि कथमा नाने खानाय मानो ताई अबो हायकेनो जे अताबो बुद्ध भगवाननि कथमाबो आं किहिसा एग्जाम्पल तुबुय मासाका हादि हिंगांके बुद्ध भगवान तांगया बोरैनो भगवान नोंखा मताइनखा हामानिके अबनो नुजाखा जे बकतिनि आ बोरैनि सागो बो मताइ नुखा ताई अबो हायकेनो बतेबो एक्सपीरियंस नङै तेबो सिवैनाय बो बिनि राजबारि बिनि नगो फिरंनानि नांखा ताई राजा बेलायखेनो तंथकजाका ताई बिनि बिहि गोसा बेलायखेनो हामजाका बनो बुद्ध भगवान नगो फिरगै फाइपिका हनै ताई आप्रुके बुद्ध भगवानो बरक सोंलायकिया नों बेलायनि साखा हामका अमनिनि बोसा अमनिनि बिहि अमनिनि बाबु हनै फुरुंनानि सेंलायखिया आप्रु बुद्ध भगवान अकक खासेनो साका आं नरकनो सिनिया हनै ताई बेलायनि वाना जागलायखिया ताई आप्रु बुद्ध भगवान साका नरकनो आं बरक सिमिसे नुगो हनैनाय बताई आप्रुनि सिमि हिंगांकानो बनगि नंखरि फैकिया जे बरक सिया चाया सुगिया बुसिया आबाहाय बरकनो बो बुजगनानि हिनै बो नगनि नंखरै फाइपिउका ताई आप्रुकेनो बो हापुं हाताय पारा पारा गुरि उइनाय बो जे सिया सिया जागाव थांनाय बो धर्मनि लाइन मताइनि लाइन बरक तामो बो बनो बनो थाङै ककाहाम पिरनानि जेंखा ताई हाके चेंते केनो बो थांते थांते केनो ते कायसा रायजो थाङै सगै पुरु हंकेनो बो थाङै नुगैका जे राजा जे सत सत बो पुन बलिरि तंमानि नुगैख्या ताई आप्रु बुद्ध भगवान थांनाय माना खालायका जे
pun norok tamni bagai boliru ningai singikya tai ajaga ni raja rok saka ajaga ni porja rok saka Buddha Bhagavan no borok saka soto soto je puno boliru khangke soto soto je punni ayuk Maharaj manai tai apruke butom Buddha Bhagavan saka aba haike kokhono ungya tamoni himale punni ayuk no ba Maharaj bahke nawi manai tai puno boliru mani omongkha belai kheno pap hnunyai saka punbo nung hai ang hainyo bobo kirnani siwo dosana maya nangnani siwo langmana hamjangnani siwo tai norok sopere tuwi phaipru hongkano borok me ni punani runggu tai abono borok no botharka hangke bo pap seng phinai hninai Buddha Bhagavan saka tai apro raja khnawi joli jaka je nung sabo ora ano uko ani pun soto soto tanman no mana khlaipainai nung borajoni nung sabo ni sungprungkano Buddha Bhagavan ni je background detail naharnya gengkeno saimangka je tekaisa rajoni rajani bosla bo Rajkumar si tai apro raja kaham keno Buddha no sungka je tamo nungsi tamo busika tamo sananai hningai sungprungkano Buddha Bhagavan kaham keno a raja no sawi khnarka tamo sawi khnarka hangke obono je pun bothamani pap tai punno botharei kuni dino ayuk logui maya tai a raja belai kheno bo glang sapama ke pajagai nangjagai Buddha Bhagavan no bo man sorman rnani nangkha tai aproni simingkan a raja bo saka ani rajo o bo angse siangui tongmabai ani rajo ni borok bo tebo ma ke siang tongo tai ning abono kisa oma ke sijaroi kokpiri nyai ning tebo kaham kok kaham bisa sawi kelang di nyai Buddha Bhagavan no saka tai aba heke sate keno Buddha Bhagavan bo ara thangnyai bo tebo kok kaham pirnani nangkha tai Buddha Bhagavan no teruk ke je lukurok public rok hamjangnani nangkha tai bini kokno kabang khangnani bagai roktanai ungkha tai aprun chimikeno bichu haikaba sonosi sicho teruk ke bangte ke bangkha tai Buddha Bhagavan oba haingi thangka je kono problem je kono borok jese kurui bigra khangra je bo buddhi maya ungui tongmarok no bo bini kok bini gyan samabanyo bo borok no kelai sate buddhi ruo tai langma tai bahaka tongnai bahaka sanai bo kaham keno buino bujogoi ruo te aboni bagino Buddha Bhagavan kha belai kheno borok kaham hunjago tai bini kono khangna bagai bujokto hasal ni borok teruk ke agunani chengu phaidi hingangke Buddha Bhagavan tamo noro motamuti okothomao bebak saimi apono noro motamuti saimangkana tai ang tebo sugrubui saithanani hingangke ani okothoma loksini laha tai aboni bagai shortcut ke saithang mathangka tai norok bo jotono kaham tongdi tai ani kothomana hamjagai naidi nugdi sidi siake baki jidi manai tai norok bo oba hike samung khoi phunugdi je lukurok noni tomuno nugui ma srungnape sing ase phayo waisase tai sing thui thangpono jate sin osungsaro sini mung tornatei asik sawinyo jotono hambai